Liweut anjing kena di kereta tungguan liwet 5 menit mohon iya mohon tong kita kapan anjing aduh mending eta amut kan kami kalau aku merdeka 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 tol tol Half hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later. Waktunya nyatu. Sabodo teuing, moal kudu pusing, masih loba hal nu leuwih penting. Paduli teuing, ukur nyieun pusing, urus we urusan masing-masing. Mấy đứa bên nào mấy? Đi nào mấy begini nào mấy? Mấy mình đi chơi mấy thì mấy? Mấy